Pacho baby ubia mame fancy and free Adom 106.3 Emino baby biara otime nke free biara Onyankopon dom ene ne homo bro ene ne nhwe so pa odi ahwe me no mi no so abedrum pempen so a etisei metimi asimi bo aka cho se Onyankopon no enfa no de wona mu se Onyankopon no obema wasre wate Reverend Dr. Americansa great God. Onyame kesia okasa nieme nyina tedi. Ena no penso de ache yen. Ena nso ye afofida ema wiase ene Ghana. De odomberima no ebeye ye nyina no. Adwuma ne de share ne nsa. Na ni nyina mu no de ofa mu de akeka bi akiro nyina no. Yes, yes, I've been but ye Monday say ye kai no say obeye bi. Said ya ne kai a man pennyfo atwamu ni ade no. Ba wo de odi twam ese a man pennyfo. Odamufu a so me pese hu say ye dimafo no ogusu an nsenkyere ne eye adwuma. The bottom line is Ura Yesu onyane ujidiu wanye niu ensakra ni nyame yo said ya wotie wetimi atnefie na wakeka de ope wetimi aye de ope bia but ensesa ni nyame yo ensesa na ura de yo ensesa ni David ba ensesa no de enti no fasha wadwiri mu se ye wo asom bebre na wo Ghana ebinimo controversial bebre Easter obianso ba keka de opebia but yen ya yenim ne a yenso ye de ho ato no so no yenim ne ayeka Adom 106.3 and outie ye be kotwere ne mu very soon na de erade ewo maye no so no ode amaye bambe se otie sa anwu kakra de wo fem asetena mu ne abrabom bia no Nyankopon no obehye wane mu obema wasre mamenkwa ha besemi nyame no mama sere eni paka sabi na so ni patumi mu otumie ketwebi agofimete ya na ebinomokra de cherese se nka wa hyehyɛ wo mo no he obetimi aka ofie nsam me bana me tie station bi o baby also me bowra ne fie na kofi anyi ho ne mowra nkofo fie o sofo na ya me bowra ne fie na me start se me ka de okoso ne fie ene mo mowra me fie wa be me fie abaji for dozo yes kwan bi wo ho a tini wo ni peni so mo nanso wie ne ewu akwan me de sofo ayana mpesa mde me ho beto obi okay sofo o se de ye nyina o se de wo bu akonta o so mo kan se ewie no ibebu ni nyina ho akonta enti me se obeko obi fie de ko na fe mete ai kada mete mechi di na fe me sre o beti nya bawra obi fie nya problem se no so nya me afre wo na utimi ko mi fie ko hwehwe mi fie masni wo de ma hwehwe bi na ka wo de enka ba this time ka wo de mi fie hwe ni ho we are sure yeah ana mbe for people who krum ho sa na se obi eni ho a so fo mfie kurase David make up people no from ba ha so kwa ha na ko fo so nya dey the man wasre sister my brother one day a day like today oh Jesus every senior din na miechino na mema na ni mumwase enemetunchi
Ninyame no bema wasiri. Ayiwa. Nyame de sidi beba. Daniel nyame chino. O manani muwasi. What the Antonchia 2021? Nyame bema wasiri. Osofo Nelson 2021. Nyame bema wasiri. Odifo ba. Onyame bema wasiri. 3 days antiagi. Onyame bema wasiri. Ma mo mansa. 3. Onyame bema wasiri. Bishop Yausiansa. Onyame bema wasiri. 2021. Forget about all that happened to you. Onyame bema wasiri. Sego. Nyame bema wasiri o. Nipa kasapi. Oh Jesus. Yeah, coaching anymore. In the next best 15 minutes. Position yourself. Some father Yamon Pay and Konyamiasim. That was Amen. Any young coupon and an open subu. Woo, you're now sorry. And I'll pay one my edgy to me every pay. Bible says, woo, you're now one sorry. Can you do for any more bro 4 cry? I was as I so. The dynamic assessor, woo ye. Now sorry. Amen. Na never tin ya many fa na would demand for. Amen. Ya bompa ye nyame onkonkron samre de ne raho. De adesue bi sono. De oyare de ne dwuma saye. De na ware mu nsensam ti ohun ne onyo. Ya bompa nyame onkonkron ebre wudi maye. O manyina ne nje. No mani jiensu nwi peye. Amen. Na yankasa wo ena waye. Oh yes. Let us o yema yenda wenso yema yembio. Ampa. Asedan kanso amaya dance ewo Yesu dimo. Amen. Amen. Also for Reverend David Segu. Now oteninka Adom Ahengua. Now what I mean introduce will be now controversial and so free. Reverend David Segu. Who say we fear? Cabri be about be bam and Joseph of Pacho, one who be a family. Enra, let me preach you as a fubacon, I will come to 22 Temana, make an almost Nipa, Epe, and Centrene, said Yesukai, Umbe Dano Margini, and they will be bound China, can be beach rena. Now who say yes, now you're powerful. But 2021, so vision baby moi, fa baby no, krawa no kakra. So wouldn't the who didn't want to so dear with me a cassa said the ope. An open me and be kakra, Matthew asem papano. Etia a year a duno and son. Nechichi moi a year a duciamiano.
Matthew chapter 27, the verse number 62. Na adia chinye eye da edi ahosiesie da no echire no koma asofo empanimfo serious o ane farisifo no beshia Pilato enchen se wura yakai se odadafo no rade mfa mo bone nchen odadafo no tiasie no koma okan se apostrophe nansa echi menyane full stop 64 entima won koyen edano eyiye enkodru da etoso miensa no na ne hyiafo no amewia no yedi Yesu achi na wanka anche oman no se wonyane afri awufuo mu na anka echire yi enada no echire yi enada echire yi nada no bechene kane die no. Amen. Amen. Yesu Kristo ya bon ho da Rome wiase nyina na wona ejini tum agina tum meka samekan wa nyina ntuma ne nyameyo ensesa awrade de adwuma hye nipa bia nsa woye na woye ni yie nso a ede mpagya nso brew memeti ai mi wo pepa bebre sanka metimi asrasre niema na mede anyade memepe badono nyame no wa hyebre bi de atome so nzame bre ne so ya yesusu sre me wate yesu abaye djuma bebre wa haw amane atete even asenia no so kra no hwede ye no no bi cassette no just anyhow ya hwe kasa yi anyesa untimi nko paradise na me yesterday kakra wu anyesa ko heaven street o once yesu kan say obeka me ho paradise paradise wonum say ya ko ba nyina no ayowa uye yo eyo bi ya sego ya ko ba nyina uyoye eyo bi ya Yesu Kristo ya kana semu papa ne ba somo sompa badna ne papa eja oba honkonkron a Yesu ka se onsman no be kwa ama no na Yesu wanfa bibia nsie Yesu ba okache ne se watete ne wamane anyina because na boni adoso se enani patimi ena obi sende me picture bi na me ko pichi afena na me hye matade ena me simi bi na me hwe sofo agya me ya e wo mabrabom ena na maboto ko hwe brani wo pa na fe me ho ya ho dwire boni doso saa no wo nyame hye da se Jesus me ko dia ne ko matete papa ya wo fa okan de mosete okan se osefe okan o osikiu ni nyina papa ya mpaba onse na no odin tidu ba bi kura no okan se urade sa kru e de be ya be mpa me honko sister wo ye nipa dubi ya mania wo na mo no wutimi transia no obisa se wo ma chese de me fa mo no me ntiase
hwemrantie enkolasi konoma aku obi base dem monhwe konforo na mon koche no anu amenya news say yesi aposifo ayi wanted on enti o ma ya na de aniema bobo kan fan say la pass no atwa say opesikadra bra na obenya bi no de no mato ase o kwa yes kum obi ba fo obi awode fo obi aso twa obi takrama boni do so sa no onyame asma ne do ba Yesu ene ye fam ano ya atemdidie ye di Yesu atemu a bad babia me pese wo gina so ne se papa niema wo ye ne ekwawie ye nyina no wo se Donald Awurade hya ho anyumunyam ya hyada sie Yesu samosie na nkanka hwai Bible say na falasifo ani asofo mpanimfo no akosia Pilato say odadafo ne tiase no oka say owu a nansa obesori but Yesu no kra no ne nkasa no de ye bebuo woso de dakro bedwiri Solomon asonda no de nansa so besi na wono wonama won kasam ne nyina na falasifo no hwan ne betimi abubu Solomon branda dan fe beautiful way say na wo dwira gu no de nansa si wo ye bosumsum ni pa we npa bonefo obi na obet na Yesu kane we hu asem sia de dakro be komo no be gunani mu ase ye be sie no ba nansa no enti a kire Yesu amfo no komodiem no wo mote ya no na kire se asem na pie se ye ni wuo sori ye hu asem na nipa da se ni akobo pose ye nhwe mane nsori wamani ya no onim guase adwama na wona mu no enkofo bi asinkonwa se tiremu akosi wowuda kofi aka obi nko wo so wona mofom enti na nte wona nsan ya wo ka basa aka me de ahun ye nyina na mofom akosi se wompa bua bawe no onim be guase mani abreu enti nkofo bi ayoma dwene se wo ye ya pa se obetimi awie university die amana na yede wa hyemu no ti wina enkoso saa but Yesu Kristo kan se owu a ne nansa so be sorry no makoje permission say give order to us ni enkoyon tomb no so that the tomb will be secure so that until say hwe mama ntwa gyin bibiso na me wo brema ni pa bia o it could be 2 days. It could be next month. It could be next week. It could be November, December, or August. A brennan so young for ba grow hosa. And no some ya na me de kasa o asafo me komu. Sabrennen so ya anini ansene nkotre na Yesu hyafam ho. Ba na Yesu onyame aka chense until the 3rd day. Enti 3rd day ne so ya no osori ana enye yi. First day no hye ho. Second day no hye ho. Ba dani dru ya no. We da be sma abofo na watwi. The benefit of Easter ya de kai nyame. Mesi this week eboba bia de ato abraba no no. We nyame ba sma abofo. De asojafo na ntimi amuni emunu muri ya wo mampaja. Ye muru koto no bofo de ne nsem na no atena so. Minimum by the two abraba so, but I can assure you, say, the obi na wa shaba bi de wa wobo. No de bo baby ato krono no. No de bo baby ato. When you me basma bofo at the right time, sister, don't kill yourself. Adansi enti. When you me obesho. Tina na me bossa anyu mechiro. Yes, so mboma ya ni o. Ne nyame no obema wasiri. Sister, susudi ayereho. My brother, susudi ayereho. I'm here. We are here because nyame kwana mo ha to encourage you say, "Dia wo fam biano until the 3rd day." Obi betimi ahia pa no wase wo pa na hwe ba mai pa wo se Awurade ntia da wa hyeda na. Wo ya baba wai pa. Na fe eniema sadie esi kono. Na niema nyina ye bibie ho. Ba twere ne se ye wo nyame bia ye de ho ato no so. Na se nyame no nso so
obekenya na ho wabrabom menimu dia wo fam ebia yemfa wonya hwe until the 5 days yede obeye bibi ebia mfa wonya hwe asori awo mo no chance wo dia wontimi nka brofo yemfa wonya hwe until the next year a time will come proper English obeka ebia ne obia dikaja yankɔ ne kamu de munyai kura na wo de owu a ade be na wo je wo be ho ayedi mi asie kura no wo sa de bo babeto na abofo de baaye no asase wo so kesiye no wo so asojafo no toto baabi kada habo wo so wo mo toto baabi wo mo ni ba wo mo so no na obarima Yesu no wonyane se de twere we kan no na chese wo kodaye into wonyane dina wo so sorry Yesu be sorry ama ene ya fofida tenefie na kan scripture no eye Matthew chapter 27 verse 62 na wonyane ye na ekiri ye beba so kofi na watwi eno an ye de beko ye beba 28 verse 11 honso na mo ma demudie enu guase ye ba na afa ebi mu je bribe oh on ba je bribe wo ho na nso ne nyame wo de woduru ba bia wo de wo kona ahara me de mano sie na kofi segu nso so edi ebi atu aso na ahye Ewrade enyumanyam kofi so for me that say nyame sha amen sa somewhere there I sometimes it's not na medwe ho a most nipa there nipa nipa bonene na bibie ni hon so abeya obi feda wiase onye bibia menye obi nipa dasani fe ananya ne dada ade bia obeye bia no nipa benya ho asam aka so for na Paul eba ya no Paul can say me ya eno so ya me da pa me mfa nka wo de on 1 Corinthians chapter 2 1 Corinthians chapter 2 verse number 8 oka bibia e pese etiefo nso ehwe na yehya ne nso me de ka wo de no o se de wiase mu atumfo mu biara ehunu na se ohunu yi a anka wammo enimnyam gura no asenduem de wiase mu atumfo omu biara ehunu so ohunu the mystery behind it kama ma Yesu asenduem Adom FM hwe Pilato ne nkofo Farisifo apo papa ehupo sie nkono o ma ye ekuno sani aka yi wakwasha asase asenso a mommo nsa hwe elu sisi no odada afo ne ti ase oka se owu obesan sori nti ene ebeya yempa sojafo no monkonwe ne nda no sani ebeya on sorry se to so kraba foma o se ma o mo authority se mo amonkor na monkoye se de mo betumi adwen tombu no na won pie 64 and 60 you know enti o mo kokoye o ma mo command se mo konkonwe betumi atuani asime so mo konkonwe na dem ya meka se die nyame aka so beye no betumi atuani asime so eye dan yara nyame obeye ya tete Yesu. Nothing can change the minds of God. Wow. Yes, be bien we betumi asesa nyame adwen. Yesu ka so obewu ne nansa so obesore. Eyade ayatro. Say what is written is written. Eyade ayatro. Enti bibie ni wa betumi asesa nyame plansa nyame wo manipa. Said okay so be we dwamambom na nyame ka se oyi na afrimu a ne ye obi ya ebusuafo ntomenye kida haba abeyifo ntomenya ehomani ntomenye ono ane namfo ntomenka se dabi ayebra nyame ahye omo pese Yesu shamna no na 3 days no wonti bimpie sister ubepue na so Bible say asojafo na wo mokotena nan so no wo manka se di adanse se no papa no wei ni nyankopon wei ni nyame wei ni Yesu a etwa se nipa nyina de wo ho to no so
de owu ya ampa wasan so asori enti yanka sanso so we are witness ya dansefo men sorry ye 2 days ni nkyere say men sorry o ya mama time ai na me de mene time no so a oh you come out so for time no so a you come out so for time so a we be Korea na fatal me de mechi o Korea be fatal fa oh yeah me kwa bi asori Korea oh yes commission American me kwa bi asori wo bo wo mo ko sebre no anso ya they will turn against you so for tembia me ka say Job kan say eduampo woni da so se etwa so a ebe fefe adu ba bi na se etwa dua ne so a wo be ho sansensan a ewo ho ni nyina ahase asere ye no nyina ye pe nanso no wonim se edua no root eye ntine no ebetumi atwensuo bi wa asase ni tirim say we share no ebe wan se dua no asase eti me ka chi obi a otia no pe bia se ka wakoma to yam amen Yesu kan so bewu obesan so asori na osori yen so emabem adofonom emma wabemu mbuda de Yesu aka fa ho bia eye dayara ebebem so 63 hono kran emu was yakai say oh chese wo mu esie na wiru na say yakai na just yen kasa ye mo ye kasa nyina nkofo fa ne ma bi wo mo a omo de ba kai no ma sori atia ye yes ya kai so man panin say obesi friend say one district what ya kai say bishop ka say wo ba beto ambulance dem ma wo ye kumase de friend say ensa wo mo de ma wo mo ba ya kai say o se wo sa be ye bi wo kumase enti mo me ye ma kwan bi a so ne ensi kwan manipulate so for yan komodie mo Yesu kan ya no man take it that enti Yesu be ye bia wo man kai so bia ni friend ni wo man kai say Yesu sa yarefo bi so for ba ya kai say the Oshe chapter 27:1 Qur'ana Judas na nkasa no Qur'ana onenenam okoji sika me ye bopo ubedi ka jame ono Qur'ana ntumi eni sika ubedi ka jame so for one more try ways to destroy this man who that translate that's no more no na nyame design o dada who nyame da o papa hu maame no mo nhyase nkasa o mo ba wudu wa ba wiase na nyame o design o dada and the moment o beba na onya beto asase so a design nyame design o no de nyame pesa wo ye bia no o nyame behwe se ni nyina bebem enti de Judas ne nkofo ebewu na wasori obewu na so ntumi nsori hwe maami e ebuo bi e de atoso oh ye beburi bebi a wo na mesoma ne bofo bebi a wo hye oh ama wa be muri situation bi a wom amane bi a wom atiti bi a wo fam ene ye kan cho se ka wakoma to ye fear not every say kofu bi akai ya se obemo asori ene na woda for maybe you are down today o ye pejaw ye be pejaw bresem e bresem no onyame be mo asori o be sori efi sigedie no o be sori efi ohienem o be sori efi yes sorry adenwe ni atete no onyame be mo asori. Yes, sorry, Osumba Maya. Abusia Adom 106.3 FM na uti of Pastor S.K Appiagyei. Ya men peme ho asem kra. Yeah, that's so I just want pa. Peme ho asem but Yesu osombo ma wana. Ne sorry yemu nyina osombo ma wana se won sombo ma. Ti Yesu sombo pa ma. Ana wudi nkofo nkonkonsasa. Akra de yemi hu asofo mpanimfo ne falasifo kuhyiae enti asofo mpanimfo ene falasifo kuhyiae se ekwan bi ebefa so a ebe yisa papai monko na monko wentomb no monko so that the tone will be secured ne suafo na mewia no sister nyana ne yeba okro no we Yesu suani memi Yesu suani
brother we yesu ani enya de opesa wote na wobeti just ye de dada for man yesu ye deceiver after that na suafo na nkowia no ma metwa ntranka se na de me time se ye beba so no ye re no ye dae na suafo no be wia no na wonye jimifo aya ma wo se monko we friend say tombu na wo se ye dae na suafo be wia no kenkan enya na meka yankwa hai ne ento aso mwana mo bakanse Asumbo mami yenina 0302216561 0302216562 Adom 106.3 FM anawutie Asumbo mami 0302216561 21652 ebo nonum sebabo akwesi bia wo bia no keep on listening to Adom 106.3 FM do ba nwa so pa chama good morning. Good morning papa. Hey Uncle Jan Papa. Hey mi teacher boy oh there nyame adometi apomeso ebodo so kra yeah de nyame ase nyame so nshamuna okosomma modena bibia munye bi mai. Madam, so and then my third point in the birthday. Aaron Charles, come here, Pianija. And Uncle Poncha, Uncle Swan, a man who's going to learn what the name of Tiaman is about. And that's it. Papa, my dear Bapu, the Biam between Uncle Pon, a rather bomb in a mania bonnie and Tiao. Some year boy to Uncle Pon over than the church. No, some second come. And I'm a for the day. No brebeso. 2165661 awesome mama Muhammad Katiana Kati do about my son Pachema good morning. Morning. About him Da. Now what to say? Yeah, who are doing? Yeah, that yes. Me pouch. Oh yeah, the papa. Hey, ready. You are what you and I did the story. Papa Jan, wow. And so the pastor, the future of tentacles. Yeah, Monica and I told my command into Damas. Amen. Hey, ready. Pentecost never bow. Pentecost muna me worry. Pentecost which me move. Assemblies be cancel me I say omu e cancel me 6 months and sana assemblies so cancel me 6 years. Hey, na me nkwa hwe my kabo my 12 years. Hey. Me ko worry. Thanks that u ko bia ko worry abo ho. For so okay, higher crown. Do about Western Pacha, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Okay. Mommy. Okay. What you mean, Amma? No, you are. Huh? The Baba was right. Now, I'm going to what precision? Only David now. And you what precision? A talk woman. And you know, I'm going to say, oh, yeah. That's why you told me that I have to look at all the other so much. When you say some fire, that's a man. Then you saw me. I mean, oh, my minute. In the last song, and I know I don't know my other. Huh? Well, Mom,
No, if you say be a fallacy for no be a person, you are me because fallacy for no boy a jumapa. Yes, we are be brenna that's who crum. Intino be it me too kind. Free fallacy for no. Sure. But you say, go a me was said me de or you yamwa. Oh, only on to me and answer. Oh, okay. And yeah, na me ready. Okay, Mamma Nipa Bear back on Miankam. Do about my Pacho, good morning. Good morning, Pacho, I want to say. Used to Adom Ahengua, I want to say. Yami Adom. Hey, and a man I take it post power. And Yami, still up a papa. In summer or the day, and Yania is still a bravo. Yes, we are Kuno. My Sieno. What's our question, Femuno? Who sang up to a Siani Fudim? Nana only means say yes, no, that's our story. The wedding Kuno Amai. Nami Oyster Papa. Now Oyster at yes, winning. Now, all management and for some money from buying. Send your story of my chief. A rather money who buy. Now Oyster on a winning. Amen. Amen. Hey, and a Pentecost for and a Mahajaki program. Let's before we be able to film be Amazon now, or Moko Nipan, Paya Yari. Yet not got to Sabia. Na Moko Mudikokoni Niama Commando Mojana, and a branch about Cocoin was offer. Ukum, I had the open home. You me am a conqueror, as sorry. So for contacts because Easter anyway. Easter yema obi ade on. So for well yeah. Because me share dan hunu bin TV o. All over the one suit here and you. Ti and yemfa kwanya we so. Because nka bia Nelson Easter idea medical crab to mama o memo den na but Easter MC ma de ya ncha de mo atwasa mo ye bibi mo nye. Yesu ewu sorry. You see any aba any aba there and the monya baby why 2064 fafa no aso why we are yes you do scan video that's about it no so ba kwa about it what do you know obi ehia obi na men ka ambulance no yes rewa wadarama said the bema Bishop Alfafele Boshe no according to his words, anyone who gave a cup of cold water to support the ministry, that person reward never denied. So me pese with me baby. Ubanyame boni kruwa ya. Nyame so be she wane.